Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde ümmetine kayrılıp bunday deydi. Ana za'imun bi beytin fi rabdil cenne limen terakel mira'a ve in kana muhiqqan ve bi beytin fi vasatil cenne limen terakel kezibe ve in kana mazihan وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقَهُ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men beyiştin kireverişinde beyiştin aslında bir üyge kepildik beremin kimde kim tartış talaşın toktotsu. Birөө menen kara talaş bolboston haktı bolup turup da koy şunu menen talaşpayın dep tartış talaştı taştagan adamga beyiştin kireverişinde bir beyişke kepildik berem deydi. Beyiştin ortasından bir üyge kepildik berem kimde kim tamaşalap da tamaşa yolunda jalgan aytkan kalp aytpagan adamga. Tamaşa yolunda da kalp aytpagan insanga beyiştin ortasından bir üydü kepildik berem deydi. Beyiştin en jogorusundan bir üyge kirүүsüne kepildik beremin kim özünün adep ahlakın münözün oңдосо deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine kayrılıp beyiştin kireverişinden bir üyge kepildik beremin kimde kim tartış talaştı taştap hak çındık özünün tarafında bolsa da birөө menen köp kara talaş bolboston tartış talaşkandı taştagan adamga tartış talaş degende akыңды talap kılуу emес. Kebir sözlerde bolbogon nersede talaşa beresin, paydası yok. Oşondoy tartış talaştı taştagan adamga beyiştin kireverişinden bir üyge kepildik beremin deydi. Beyiştin ortasından bir üyge kepildik beremin kimde kim tamaşalap da kalp aytpasa. Jönököy kalp aytуу tуура emес. Aram, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan birösü soraydı. Ya Resulallah, momin imandı adam, musulman adam korkok bolağı dese, ova korkok bolot deydi. Momindarın arasında korkokları var eken. Momin musulmandar sarang bolağı dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ova sarang bakıl bolot deydi. Sarang bolot deydi. İmandı adam kalp aytağı dese, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok kalp aytpaydı deydi. Jalgan süylöbeydi deydi. Tamaşa tarizinde de jalgan aytpagan insanga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyiştin ortasından bir üydü kepildik beremin deydi. Beyiştin en jogorusundan bir üyge kepildik beremin kim özünün adep ahlakın kuluk münözün oңдогонго deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl imanga la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah jalgız Kudayga sıyınууга. Bendelerdi bendelerge emes. Bendeleri toğtaşqa emes, bendelerdi suuga emes, bendelerdi uyga emes, bendelerdi taşqa başqaga emes, jalgız Kudayga kulçuluk kılууga 13 yıl Mekke'de davat kıldı. Birok andan burada insaniyatqa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelik elge mınday köz jügürtkön kezde Mekkelikler kalp aytuu, kolu koşna menen jakşı mamilet bolbogon, küçtüler küçsüzdördü ezүү, uşunday ayvan siyaktı süretinde adam bolgon menen süt korduk, para korduk, zina, ara korduk, bardık. İnsandın akıllı kabul almagan jaman işler bolup jattılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul kavimdu imansızlık karangılığından iman nuruna, ayvandık sıfatlardan adamdık sıfatka kanday çıkaram dep oy jügürtüp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den daim elden üzülüp Mekke'den alısırak Hira ünkürüne çıkıp oy jügürtediler. 40 yaşında Cebrail aleyhisselam keldi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di bekem kısıp ey Muhammed bekem kıskan oygun sezgin eğer elingdi başkaram desen ikra oku. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem barızga belgilүү jetim öskön ma ana biqari okunu bilbeymin deydi. Kelgen perişte ikinci yol bekem kısıp ikra oku. Okunu bilbeymin deydi. Üçüncü yol bekem kısıp ikra bismi rabbikellezi halak. Okugun seni jaratkan Allah'ın ismi menen
Бұл аятқа кейінчерек тоқталабыз. Бұл аяттарды Жабраил алейхиссаламдан ұққаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Хира үңкірден қачып, үйіне чұрқап, өмір жолдасы Хадичаның үйіне чұрқап келді. Заммилуны. Мен орап қойғыла. Әлбетте қорқынышты үңкірді Жабраил алейхиссалам келіп қысқан әлі. Болған оқияны өмір жолдасы Хадичаға айтқаннан кейін Хадича енеміз қорықпағын. Саға жамандық болбайды. Емне үшін жамандық болбайды? Бекем бол. Себеп сен туған ұрық менен қарым қатынаштасың. Қолында жоқ бейбечелерге жардам бересің. Дайым айласыздың жанында боласың. Чындықты сөйлейсің. Ошондуктан мен ишенем, саға жамандық болбойт. Бирок мен сөзімді бекемдеш үшін Хадичаның өзінің жақын туғаны ошол кезде жападан жалғыз христиан динин бекем қармаған өзінің туғаны барды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жетелеп 90 жаштағы Варақа ибн Науфал деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмір жүрген Хадичаның атасы менен бір туғандардан болған Варақа ибн Науфалдың жанына өзінің күйеусін жетелеп келеді. Эмне үшін? Ақсақалдан кеңешейінші. Бұға эмне болды екен деп. Варақа ибн Науфал ал кезде 90 жаштағы ақсақал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Хадичаны жетелеп келген кезде Варақа ибн Науфал мындай дейді. Пайғамбарға болған оқияны ұққаннан кейін иннака ланабию ахир заман, сен ақыр заман пайғамбар екенсің. Иннака ланабию ахир умма, сен ақырғы үмметтің жол басшысысың. Бірінші сөзі. Болған оқияны айтқаннан кейін сен ақыр заман пайғамбарысың, ақырғы үмметтің жол басшысың. Лақад атакана Муса аллази жаа Муса ва Иса. Исаға, Мусаға келген періште саға келіптір, ал Жабраил. Инна қаумака сафа юкадзибук. Бирок келечекте сен мұны айтып келсең, маға Жабраил келді, динап келді десең, қауымың сені жалғаншыға шығарады. Ва юқатилунак, саға қаршы ұрыс жариялайды. Ва юзунак, саға ыза берішеді. Ва юхрижунак, сенің өзің туылып өскен жерден шығарышат, қуалады. Üçüncü sözü bunun. Dördüncüsü leytani akunu şabban attingay. Seni qawmың жалғанчы қылған кезде, qawmың ыза берген кезде, жеріңнен қуған кезде жаш болсын. Белімде, қолымда күчім болса. Из юхрижука qawmuk. Qawmың сені Меккеден қуған кезде, аттыңай мен жаштығым болғанда, анда жардам беретелем дейді. Сенің тарауыңа тұрателем. Сені қолдой телем дейді. Жаштар көңіл бұр. Сағада бір күн келет, диниме қызмат қылайын десең, иман жолына чақырық қылайын десең, иманда исламда бекем болайын десең, дават қылам деген кезде сен де қарып аттыңай жаштығым жоқ дейсің. Бұл сөзді Варақа ибн Науфал айтқан кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аға қарап мындай деді. Ава мухрижиухум, қауымым, елім мені өз жерімнен қуып шығарашау деді. Қала наам. Варақа ибн Науфал ауба. Лам я'тир рajulun qad bima atayta bihi illa uzi. Sen алып келген оқшос, сен чақырған аққат жолға чақыручу, даватчы келген кезде, әлбетте бардық ыза көрген қауымыдан, қиыншылықтар көрген қауыманы қуған. Сеннен мұрдағы пайғамбарлар ыза көрген сияқту, сен де ошондай ызаларға дучар боласың, сені өз мекеніңнен қуышат деді. Урматты мұсылман бір туған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жабраил алейхиссалам бірінші келген кезде Жабраил алейхиссаламды ерішітіп шықты да бірінші намазды үйретті. Намаз араб тілінде салатун сыйла, бенде менен Аллахның арасындағы байланыш. Бенде менен Құдайдың арасындағы байланыш. Жабраил алейхиссалам келді: "Я Мухаммад, иф'ал мисла ма аф'ал." Ей Мухаммад, мен жасағанды қарап тұрып жасағын, дарат алуыны, намаз оқуыны үйретті. Сумма кана мал хабиб 4 суар. Кейін урматты мұсылман бір туған, иманға, исламға чақыру үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранды толық жат білгенді зат емесілі. Құран толық түшелік. Пайғамбар менен 4 еле сүре барды. Қанша сүре бар екен? 4 сүре. Пайғамбар иманға, исламға елін шақыр баштаған кезде 4 сүре. Біріншісі Иқра бисми раббикаллази халақ. Оқығын сені жаратқан Аллахның исми менен. Халақал инсана мин алақ. Ал инсанды ұйған қандан жаратты. Иқра, оқу. Раббукал акрам. Ең кереметтүү сені тарбия қылушы Аллахның исми менен. Аллази аллама бил қалам. Аллах
insandı kalem menen жазууну үйröttü. Allamel insana ma lam ya'lam. İnsandı bilbegen nertelerini bildirgen Allah'ın isminin oku. Kur'an'daki en birinci düşkön 5 ayat. En birinci çakırık oku. Elingdi kıyınçılıktan çıkaram desen. Tuğra jolga bağıt berem desen. Ügüt nasihat kılam desen oku. Allah'ın isminin oku. Al insandı jarattı uyugan kandan. Keremetli Allah'ın ismi menen tarbiya kılıuçu Allah'ın atı menen okugun. Al kalem menen жазууну үйröttü. İnsandı bilbegen nerseni bildirgen Allah'ın isminin oku. Oku. Biz Kur'an'daki birinci buyrukta atkarbasak, okuvasak başkasını hiç kaçan atkara albayбыз. İslam dinimizin birinci çakırığı eskilik, karanlık, savatsızlık emez, okuğa, bilimge, ilimge çakırdı. Birinci sure bu eken. İkinci sure. Muzzammil suresi. Ya eyyuhel muzzemmil. Okudun mu? Öğrendin mi? Ne kılış gerek? Ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila. Ey kimine oranıp jatkan zat. Ey oranıp jatkan zat. Tur kumil leyle illa kalila. Eğer eldi başkaram desen, eldi tuğra bağıtqa başlayayım desen, tünde turup namaz oku. Allah'dan jardam sora. Nisfahu. Tündün jarımın. Avin kusminhu kalila. Je jarımıdan kemrek tünde turup. Avzid aleyhi ve rattilil Kur'an'a tertila. Je tündün jarımıdan körük. Kur'an okup jaratkanга jalbargın. İnna sanulqi aleyke kavlen sakila. Sebep sağa or Kur'an'da yükteybiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga ikinci sure eken, birinci İkra, ikincisi Muzzemmil. Ya eyyuhel muzzemmil. Bu Allah'dan bulgun çakırık. Kum, turgun. Çoğun iş kütüp durat seni. Allah'ın buyruğu. Dayardan. Özü üçün yaşagan adam kiçinekey bolup beç ataktansız ötüp kete beret. Jırgap yaşap. Birok urmatı musulman bir tuğan özü üçün yaşagan adam jırgap yaşayt. Jana ölgöndө da kiçikey bolup hiç arzubagan bolup ötüp kete beret. Al emi ulu adam, elin oylogon, ümmetin oylogon, jerin oylogon adam uykusu az bolodan. Anday ulu adamga uyku azrak. Rahattanı azrak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati bildi de Hadice neviz peygamberdi görüp ya Resulullah kelin es alın dem algın dese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hadice nevizge karap ya Hadice mada ahdin naum ya Hadice ey Hadice uykunun vakti ketti uktay turgan vakt yok deydi. Eldi imansızlık karangılığından ayvandıktan tuğra bakıtqa Allah'ın nuruna çıkarıbı gerek deydi. Hazreti Bilal'dan bir hadis. Aleyküm bi kıyamil leyl. Ey ümmet, ey musulmanlar, tahaccüd tünkü namazga turgula. Fe innehu da'bu salihin. Qablakum silerden murdağı salihterdin tutkan yolu namaz oku, tünkü namaz. Ve inne kıyamil leyl kurbatun ilallah. Peygamber aytat. Tünkü namaz Allah'a yakın bolu. El körsün, koca körsün yok al jerde. Ve menhatun alil ism. Günöden tiyaturgan nerse tünkü namaz. Ve takfiruz lisseyyiat. Günölerdi keçire turgan nerse. Ve matradatul liddai anil cesed. Deneden orulardı da alısqa kuvaturgan nerse bu tünkü namaz eken. Tahaccüd tünkü namazlar günöni keçiret eken. Orulardı saktayt eken sizde orulardan. Jana oşonda ele jaratkanga jalbaru günölerdi keçire turgan uşunday ulu namaz eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Peygamber'e bir salavat. Câe Cebrail aleyhisselam ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail Peygamber'e geldi. Ayttı mı? Ya Muhammed iş ma şi fe inneke meyyitun. Kantıp kalasan yaşağın bir gün ölesin. Kalağanday yaşağın bir gün ölesin. O ahbib ben ahbabte fe inneke mufariquh. Kalağanыңды süy. Bırak o süygönünden bir gün acıraysın. Wa'mel ma şi. Kalağan amaldı jasa. Kalağan jolga düş. Fe inneke mecziyun bihi. Kalağan jasagan amalına karata je sıylığın, je cazasın alasın. Sümme kal kin Cebrail aleyhisselam peygamber'e aytdı. Ya Muhammed şaraful mu'min kıyamil leyl. Ey Muhammed mu'mindin şarapatı, mu'mindin şarapatlılığı tünkü namazda. Ve izzuhu anın azizliği suyurmatı
истигнау аниннас, адамдардан қажетсіз болууда. Өзүгө окшогон чийкеттен болгон бендеден тиленбейт. Бирөөдүн колдагына көп үмүт кылбайт, өзү аракет кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошондуктан ас-суалу зуллун. Тилемчилик кордук. Бардыгыбызды Аллах валакат каррамна бани адам, адам баласын эң кереметтүү кылып жараттым дейт. Өзүңдү ар бирибизди Аллах кереметтүү сыйлуу кылып жараткандан кийин өзүңө окшогон чийкеттен болгон бенденен бар тилемчилик кылып отурбагын, аракет кылың. 6 саның аманбы? Аракет кыл. Абу Хурайра радиаллаху таала анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Шарафул муъмин", имандуудун, момундун шарапаты түнкү намазда, анын азиздиги, сый урматы адамдардын колунда бар нерседен кажетсиз болууда. Бирөөгө муктаж болбогун. Колуңду көтөрүп жалбарсаң, жаратканга жалбаргын. Экинчи сүрөнү экен я юхал муззаммил. Пайгамбарга биринчи икра оку, андан кийин көп уктаба тур. Жаратканга жалбар. Жылуу төшөгүңдү тура калып ибадат кылгын Аллага. Үчүнчү муддассир. Үчүнчү түшкөн сүрө кыска сүрө муддассир. Я эйюхал муддассир. Ey kiyimine çümkönüp жаткан zat, kum fe anzir, tur, elingdi tuğanыңды eskert. Келечек ахирет азабы менен. İman жолуна чакыргын. Kum fe anzir, wa rabbaka fakabbir. Rabbыңды улуулагын, жараткандын улуулугун айт элге. Урматтуу мусулман бир туган. Wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir. Kiyimиңди тазалагын, таза болгун. Намазыңды оку, тургун. Kiyiminde taza olsun davat yolunda, iman yolunda. Vatahhir siyabaka. Kiyiminde najasattan, türdü jaman nesileden taza. Varrucza fahcur. Butqa sıyıngandardan, taşqa sıyıngandardan, toğga sıyıngandardan alыс bol. Şirk amaldardan alыс bolgun. Şirkке жақында бағын, мазардан жардам сурабағын, суға сыйынбағын, тоға сыйынбағын, уйға сыйынбағын, теңирчи болбогун. Жаратканга жалбаргын. Үчүнчү сүрө. Төртүнчү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн сүрө жашоодогу кыска программа. Бул бардыгыбыз 5 вакыт намазда окуган Фатиха сүрөсү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана рахматтуу Алланын исми менен баштаймын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аланды жараткан Аллага хамд сана мактоолор болсун. Ал Аллах ким? Ар-Рахман, Алла рахматтуу, Ар-Рахим, мээримдүү, Малики яумиддин, жаза күндүн кыяматтын ээси кожоюну. Ияка нa'буд, жалгыз өзүңө гана ибадат кылабыз. Ияка абуд, жалгыз өзүңө ибадат кыламын деген жок, кылабыз көптүк түрдө. Динибиз эгоисттик эмес. Дуа кылганда жалпыга кылабыз. Жамаат менен дуа. Ияка нa'буд. Жалгыз өзүңө гана ибадат кылабыз. Ва ияка настаин. Жалгыз өзүңнөн жардам сурайбыз. Сулайман тойдон эмес. Башканын арбагынан эмес. Ихдина сиратал мустaqim. Бизди туура жолго баштагын. Мустaqim туура жолго баштагын. Сиратал лазина ан'амта алейхим. Өзүң нимат кылып берген пайгамбарлардын жолуна, садыктардын жолуна, момундардын жолуна. Gayril mağdubi, gazabın kelgen jol bolbosun. Biz жүрген жол, senin gazabın, karın kelgen jol bolbosun. Aleyhim varaddallin, adaşkandardın da jolundan bizdi saktagın. Hristiandardın, Yahudilerdin joludan bizdi saktagın. Amin. Tilegimdi kabul kıl degen. Uşul 4 süre. Uşul 4 süreni bilsen davat kılууга bolot eken. Urmattуу musulman bir tuğan, amaldın kıskası şul. Andan keyin Urmattуу musulman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 13 yıl davat kılgandan keyin iman İslam yoluna musulmandar Mekke'de öte köp ıza gördü, kıyınçılık gördü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıynalıp jatkan musulmandardı Efiyopiya'ga hicrat kılууга, din üçün, dinin imanın saktaş üçün bul jerde kıynalasыңар, ıza çekesiңер. Efiyopiya'ga bargıla, hicrat kılgıla dedi. Efiyopiya'ga hicrat kılgandardın arasında Paygambardın kүйөө balası Usman ibn Affan, anın ömür joldoşu Paygambardın kızı Ruqayya, oşonda ele Ja'far ibn Abi Talib, Paygambardın atası menen bir tuğan bolgon Ja'far Abi Talib'tin balası, ve Abdurrahman ibn Avf, sahabaların en baylardan biri, ve Ummu Habib, Abu Sufyan'ın kızı, ve gayrihim köptөгөн sahabalar Efiyopiya'ga köçüp ketdi. Alardın sanı 100 kişiyle. Emne üçün köçüptür? Dinin saktağı üçün. Din üçün. İman üçün. Emne üçün Efiyopiya'ga jönödü? Hakimil Habaşa. Al kezde Habaşa dep Habaşistan deytiken, Habaşa al jerdin padişası Najjashi degen. Hicrat Najjashi Efiyopiya'da bular 15 yıl kalıştı.
Sahabalar hicrat kılıudan murda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala keremetli Kur'an-ı Kerim'den Maryam suresinin jana Kahf suresinin ayetleri düştü. Ne üçün? Peygamber'in sahabaları Mekke'den Etiyopya'ya barvastan murda Kur'an-ı Kerim'den Maryam suresi jana Kahf suresi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam alıp geldi. Sebep Maryam suresinde Allah Teala İsa aleyhisselam jönünde, İsa aleyhisselam törelisi jönünde, Hristiyan dini jönünde bayanatları var. Kahf suresinde alda musulmanlar din üçün Musa peygamber jananın kavmi din üçün hicrat kılgan. Selerde murdagılar da din üçün özünün mekeninden çıkkan degen alarga bir yol körsetip ele. Hurmatly musulman bir tuğan. Kelingizler Maryam suresine kıska toktolabız. Bul Maryam suresi Masihi dini jönünde bizge düşündüre jana Maryam enemiz jönünde. Maryam enemiz atasız İsa peygamber türüdü Allah'ın kudreti menen. Allah Teala bendelerdi atasız enesiz yaratkan al adam ata öz kudreti menen. Allah Tebarek ve Teala bendelerden biröydü ata enenen yaratkan al meni menen siz. Allah Teala bendelerin arasından atasız eneden yaratkan İsa aleyhisselam. Allah Tebarek ve Teala enesiz atadan yaratkan, bir erkekten yaratkan al Hava enemiz. Allah Teala'nın bardık kudreti bardıkça yerde. Oşondan hurmatly musulman bir tuğan, Maryam enemiz boyuna bütüp kalgan kezde, köyösü yok, kaygırıp eldin arasından namustanıp, bugün kebirler sıymıktan at nikesi yok boyuna bütse. Maryam enemiz elden namustanıp, alıska çıkkan kezde, kaygırıp oturgan kezde, Kur'an-ı Kerim'de Maryam suresinin bunday ayet gelir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Fenadaha min tahtiha alla tahzani kad ceale rabbiki tahtaki sariyya. Fenadaha. Nida kıldı. Aslından Cebrail kayırıldı. Kebir mufassirlerde aslından İsa peygamber balası törelgen bala kaygırdı. Alla tahzani. Kaygırma o eneke. Kaygırma ey Maryam. Kad ceale rabbiki tahtaki sariyya. Rabbin Allah Teala aslından daryan ağızıp koydu. Su içe turgan jerin. وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُتَبًا جَنِيًّا. Canında turgan kurmanı silkin, al özünün pişkan koro mömelerini düşüret dedi. فَكُلِي وَشْرَبِي. Jegin, içkin, وَقَرِّ ayna közün kuvanıp, jep içkenden keyin kaygındı joygun, balang menen kuvangın. Biroq hurmatly musulman bir tuğan, kaygırıp oturgan adamga tamak aş görünöbü? Kaygını tamak aş joy alabı? Maryam enemiz emneye kaygırıp otat? Eğer atasız köyüm yok töre barsam elim emne deydi. Maryam enebizge törelgen balası İsa eneke meni töregönün için kaygırıp jatasın mı? Yok oylanma. Meni kötörü bar eline. Fa imme tarayenne minel beşeri ahadan elge bargan kezinde biröydü körsen birö ışıldındasa faquli aytqın inni nazartu lirrahmani savman men Rabbim için oruza karmaganmın. Alar murdagıların oruzası tamak aç debeyt eken, süylebeyt eken. Men oruzamın, sizlerge tenteke tegel жооп berişke vaqtım yok. Sizlerge hiç жооп berbeyim dedi. Falan ukellimel yevme insiyye, bugün hiç bir insanga süylebeymin degin. Alar emne dese desin sen, men bugün hiç bir insanga жооп berbeymin degin. Eğer Maryam жооп berbese kim жооп beret? Balanı kötörüp geldi. Maryam dışılındap jatat. Anda kim süyledi? Maga işaret kılıp koyun dedi. Canı törelgen nariste, maga işaret kılıp men aların jo. Fa'atat bihi kavmeha. Töregen balasın İsa'nın kavmına kötörüp geldi. Maryam enemiz. Tahmil. Kalu ya Maryam laqad ji't şey'en fariyya. Ötök çoğun güney iş kıldın ey Maryam. Kavmem ne deydi? Birinçele balanı görgende, o Maryam, öte ceman iş kıldın. Öte çoğun güney kıldın. Emi karan. Kız güney kısa kimge namus bolot eken. Bu günah emas, biroq Qur'anda salışın. Ya uxta Harun. Ey Harun'dun karındaşı. Ağalarına namus eken. Ey Harun siyahtı ibadat kılgan ayal. Ey uxta Harun, ya uxta Harun. Ma kana abuki imra'su. Atan jaman adam emas ele. Qara, ağalarına aytıp atasına. Atan jaman ama adam emas ele. Ey palançının karındaşı. Wa ma kana ummuki baghiya. Enеңde soyqa mesele o. Enеңde jaman ayal emas ele. Buzuk ayalı mesele. Bu söz duqqandan keyin İsa aleyhisselam Maryam beşikteki kolunda kötörüp gelgen naristege fa asharat ileyh. Balasına işaret kıldı. Qalu keyfe nukellim men kana fil mahdi sabiyya. Adamlar tan kalıp balan cevap vermekçi. Biz
Бешикте отырған жаңы төрөлгөн наристе бизге кантип сүйлөйт dedi. Бешиктеги балаң эмнени айтмак dedi. Фейзен бил Масих, ал кезде жаңы төрөлгөн Иса коомго жооп берди. Кала инни Абдуллах, мен Кудайдын кулумун dedi. Мен үчтүн биримин деген жок. Мен Кудайдын баласымын деген жок. Мен Кудаймын деген жок. Инни Абдуллах, мен Кудайдын кулумун. Атаниял китаб, Аллах мага китап берди. Ва жаалани набия, Аллах мени пайгамбар кылып жөнөттү. Ва жаалани мубаракан, мени берекелүү инсан кылып жаратты. Айнама кунту, кайсы жерде болбойн, инсандын берекеси менен эмне? Адамдарды туура жолго чакырууда. Ва аусани бис сала, жана Аллах мага осият кылды, буйрук берди, намаз оку dedi. Ва зака, закетиңди бер dedi. Ма думту хайя, денемде жаным болуп тирүү кезимде Аллах тирүүсүн, тирүү болсоң намаз оку, закетиңди бер dedi. Ва баррам би валидати, энемди сүйүүчү бенде кылды. Энеңди сүй dedi, энеңди сыйла dedi. Ва лам яж'ални жаббаран шакия, мени бактысыз, орой, копол кылып жараткан жок. Энеге орой эмесмин. Энени сүйгөн, бактысыз, бактылуумун. Энеге сүйбөгөн бактысыздардын катарына кошулбаймын dedi. Ва саламун алайя яума вулид, Allah'ın тынчтыгы болсун менин төрөлгөн кезимде. Ва яума амут, өлгөн күнүмдө. Ва яума убасу хайя, кыямат күнүндө кайра тирилген күнүмдө да Allah'ın мага берекеси болсун dedi. Көңүл бур. Урматтуу мусулман бир тууган. İsa aleyhissalam улуу пайгамбар. Исага иман кетирбеген имандуу боло албайт. Иса алейхиссалам мен Кудайдын кулумун dedi. Мен Кудаймын деген жок. Үч компаньондун бирөөсүмүн деген жок. Мен Кудайдын кулумун dedi. Ошондой эле анын жасайт атани, Аллах мага китеп берди. Вазифа, милдетим, Аллах мени пайгамбар кылды. Аллах берген даражам берекелүү кылды, мени кайсы жерде болбойын. Аллах мага буйрган нерсе, талап кылган нерсе намаз, зекет, жана ошондой эле энени сүйүү, сыйлоо. Эгер Аллах Таала Иса пайгамбар намаз окуу деген болсо, Кудай Кудайга намаз окуйбу? Иса пайгамбар Кудай эмес. Кудайдын баласы эмес. Иса пайгамбар мен сыяктуу, сиз сыяктуу тереңдиги 8, кенендиги 5-6 сантиметр болгон жатындан төрөлгөн Иса пайгамбар. Ал Кудай эмес. Урматтуу мусулман бир тууган, бирок негизги маселе тилка Иса ибн Марьям. Силер айткан Иса ошол, каулул хак, Иса жөнүндө чындык сөз ушул. Аллази фихи ямтарун, алар тартышкан, талашкан, Иса жөнүндө болгон чындык сөз бул. Сурай Каф сүрөсүнө түштү. Мусулмандар Меккеден Мадинага көчөлөк кезде ал Муса пайгамбар жана имандуулар дин үчүн көчкөн, хижрат кылгандыгы жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөтүнө баян сабак болуш үчүн. Себеп Эфиопияга барган кезде алар сурап калышы мүмкүн. Силердин диниңер кандай деп. Кийинчерээк урматтуу мусулман бир тууган, Курайштар, Меккедеги кафырлар, имансыздар өз ара акча жыйнады. Алтын, күмүш жыйнады. Белектерди жыйнады дагы Амр ибн Ас деген, ал кезде кафырда, кийинчерээк сахаба болот, Аллах андан разы болсун. Абдурахман ибн Амр ибн Ас, Абдулла ибн Рабиа. Абдулла ибн Рабиа эки сахабаны, эки ал кезде кафыр, экөөнү көптөгөн алтын взятка туурасы пара берди да, сен Эфиопияга барып, Эфиопиянын падышасы Наджашыга бергин да, буларды кайрап келгиле мусулмандар, биз эзеле. Буларга айтты эс алып отурган болбойт. Дегенде көптөгөн белек менен Наджашыга жөнөттү. Наджаши Эфиопиянын падышасы. Кайра алып келсин Мухаммаддын имандууларынын үммөттөрүн деп. Амр ибн Ас, Абдулла ибн Рабиа Наджашыга келди да, калп кур домотторду айтты. Булар элден чыккан, эл бузар, бузукулар, башкалар, бүгүн да иман жолунда жүргөндөрдүн арасында ошондой сөздөр, дин душмандар ошондой айткандар, бардык жалаларды жапты. Булар элден бөлүнүп калды, элди экиге бөлдү. Бардык нерсени айткандан кийин Наджаши айтты, мана биз сизге белек алып келдик, силерге келген мусулмандарды бизге кайтарып бер, сенин элиң да бузат dedi. Наджаши адилеттүү падыша, мен аларды силерге кайтарып берүүдөн мурда эки тараптуу майынча адилеттүүлүк болбойт. Мен буларды да угайын деп аларды чакырды. Чакырган кезде алардын арасында ким чыгып сүйлөш керек? Сүйлөгөндө урматтуу мусулман бир тууган,
ошол арада мындай сөзгө билген, жеткизе билген сүйлөш керек. Ар ким эле чыга калып сүйлөбөйт. Жафар ибн Абу Талибтин баласы Жафар пайгамбардын атасы менен бир тууганынын баласы болгондугу үчүн ошол эле кезде сөзгө чечен, сөздү таап сүйлөгөн, илими билими болгон үчүн Абдулмуталиптин баласы Жафар чыкты. Наджаши меллази жабикум. Кийин айтты: "Силер мусулмандар эмне келдиңер? Моолор мындай деп атат силер жөнүндө. Эмне үчүн менин жериме келдиңер?" dedi. Наджаши: "Кана силердин диниңер жөнүндө мага айткыла" dedi. Эми көңүл бурабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, Жафар ибн Абу Талибтин баласы Жафар чыккан кезде дават кылганда да диниң жөнүндө кыска нуска айтып бериш керек. Ayyuhal malik, көңүл бур. Падыша. Kunna qawman na'ishu fil jahiliya. Biz dinsiz karangılıkta жашайт элек. Dinde айтып аткан Жафар ибн Абу Талиб айтат: "Biz dinsiz jahiliyatта надан айван сыяктуу жашайт элек. Ya'kulul qawiyyu minna da'if." Биздин күчтүүлөр күчсүздүн акын жейт эле. Күчтүүлөр күчсүздүн акын тепсеп жейт эле. Wa nusi'il jiwar. Колу кошнага жакшы мамиле кылбайт элек. Кошнанын жерин басып атылык, кошнанын акын жейт элек, кошнаны сыйлабайт эле. Экинчи жамандык. Ар бир адамдар динде да динсиз да муну түшүнөт. Wa naqta'ul arham. Туган урук карым катнашта болбойт элек. Арзыбаган нерсе үчүн туган урук бири-биринен бөлүнөт эле. Байлык үчүн, бийлик үчүн. Ушул нерсени айтты. Биз не дейт? Динсиз элек, күчтүүлөр күчсүз жейт эле, колу кошнага жакшы мамиле кылбайт элек, туугандары менен карым катнашыбыз жакшы эмес эле. Экинчиси, бул жахилияттын караңгылык жамандыгына. Кийин экинчи нерсеге токтолду. Фажаана ражулун нa'rifu насабah. Андан кийин ошентип жашап жаткан кезибизде биз тегини жакшы билген, ата тегини биз билген арабыздан бир жигит келди. Анын тегин билебиз, сыдкы, чынчылдыгын билебиз. Мүнөзүн, адеп ахлакын билебиз, аманатчылдыгын билебиз. Бул жерде пайгамбарды кыска түшүндүрдү. Анын тегин билебиз, чынчылдыгын билебиз, аманатчылыгын билебиз, кыянат кылбагандыгын билебиз. Пайгамбарды кыска түшүндүрдү. Андан кийин пайгамбар келип бизге эмнени чакырды? Эми исламдын кыска түшүндүрүп атат. Амарана бил ислам. Ал бизди исламга чакырды. Ва амарана бис сыдкыл хадис. Исламда эмнени чакырды? Биринчи калп сүйлөбөгүлө, чындыкты сүйлөгүлө dedi. Калп сүйлөбөгүлө, чындыкты сүйлөгүлө dedi. Ва адайл амана. Бирөөдүн аманатына кыянат кылбагыла, мойнуңарга жүктөлгөн аманатты так аткаргыла dedi. Василатул архам. Туугандар менен карым катнашта болгула, туугандарга жардам бергиле. Ва хуснул живар. Кошнаны сыйлагыла, кошна менен сый урматта болгула dedi. Намаз паша жөнүндө айткан жок. Фаада лаху куллу аши. Бул бетте сана берди. Бар жакшы нерсе да, туурабы? Же жаман бул айткан нерсе? Эми төртүнчү нерсеге токтолду. Фаада алейна кавмана. Шул нерселерди аткарып баштасак, коомубуз бизге душман чыкты. Бизге азаптап баштады. Бешинчи бөлүк токтой турган точкасы. Факала лана набиюна. Пайгамбарыбыз бизге айтты. Пайгамбар бул жерден кеткиле. Эфиопияга баргыла. Ал Эфиопия чынчыл жер, адилеттүү жер. Ал падышанын кол астында эч ким зулум көрбөйт dedi. Ошондуктан биз башка жерге барбастан адилеттүүлүгүң үчүн, сенин жериңдин коозугу үчүн эмес, сен адилеттүү падыша үчүн сенин жериңди тандап келдик dedi. Бул жерде бир кичине ага жакшы сөз айтып. Наджаши кийин айтты. Хал мака ма жами бихи набиюк мин шей. Пайгамбарың алып келген Курандан бир нерсеңер барбы dedi. Ошо пайгамбар силерге окуп берген Курандан бир нерсе болсо мага окуп берчи dedi. Анда мен сиздерге жогоруда окуган Мариям энебиз жөнүндө болгон сүрөлөрдү жана христиандар жөнүндө болгон кереметтүү Курандагы сүрөнү окугандан кийин Наджашинин көзүнөн жаш агып, силер алып келген бул нур жана Мухаммад алейхиссалам алып келген нур менен Исаны алып келген нур бир жерден чыгат экен dedi. Жашай бергиле. Менин колумда эч ким зулум көрбөйт dedi да. Амр ибн Ас менен келген Абдулла экөөнө карап туруп, мен адилеттүү падыша эч качан пара албаймын, бирөөдөн белек албаймын. Алып келген буюмуңарды алып кеткиле деп жөнөтүп берди. Урматтуу мусулман бир тууган, Валлахи Аллахга касам, ла усаллимукум абадан. Эч качан силерди буларга тапшырбаймын. Ушул жерде жашай бергиле, калгыла. Мусулмандар ал жерде келип алып
эфиопиялыктарга жүк болгон жок. Мусулмандар тери менен жакшы иштейдилер. Тери иштери менен көптөгөн иштерди кылды. Ошо Наджашинин кол астында өтө көп өздөрүнчө кызмат кылды. Мен эч качан ушундай адилеттүү падыша паракордукка барбаймын деп мусулмандар ошол жерде жашады. Урматтуу мусулман бир тууган. Жабир разияллаху анху кала наби саллаллаху алейхи вассалам хейна мата Наджаши. Күндөр өттү, жылдар өттү, пайгамбар Мадинага келген кезде кийинчерээк сахабалар келди Эфиопиядан. Бирок пайгамбарыбыз бир күн Мадинада намаз окуп жаткан кезде сахабаларды мындай деди. Бул хадис имам Бухари, имам Муслим чыгарган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кала наби саллаллаху алейхи вассалам хейна мата Наджаши. Наджаши өлүптүр. Каякта өлдү? Эфиопияда. Пайгамбар айтты: "Матал яум ражулун салих." Бүгүн Кудай сүйгөн, пайгамбар сүйгөн, имандуу бир адам өлдү. Факуму тургула деди сахабаларды. Фасаллу аля ахикум асхимата. Бир тууганыңар асхимага жаназа окуйуз деп, майыт келбестен гайыптан жаназа окуп 4 такбир менен дуа кылды пайгамбар. Урматтуу мусулман бир тууган. Мен Кудайым буйрса баягы хижратка токтолмокчумун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сахабалар биринчи Меккеден каяка көчүптүр? Эфиопияга. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийинки жумада Кудайым буйрса пайгамбардын өзүнүн хижратыга кененирээк токтолом, бирок бүгүн ошонун кыска бермекчимин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда кийинчерээк 13 жылдан кийин Меккеде исламга, иманга жакшы дават жол болбогондон кийин, кыйынчылыктар болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадина Мунавварага көчүп келди. Ошол жылдан мусулмандар жыл санагы башталат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мадинага келген пайгамбардын биринчи кайрылуусу, биринчи хутбасы. Хутба деген кайрылуу деген сөз. Пайгамбардын Мадинага келгенде биринчи хутбасы адамдарга кайрылып мындай деди. Мадинадагы элди жыйнагында аюханнас, аюхал муъминун, имандуулар деген жок. Менин үммөтүм деген жок. Аюхал муслимун, мусулмандар деген жок. Аюханнас. Себеп алардын арасында имандуу бар, имансыз бар, яхуди бар, башка бар. Аюханнас афшус салам. Араңарда тынчтыкты жайгыла. Тынч жашагыла. Bir-biриңе душмандык кылбагыла. Афшус салам. Биз мусулмандар дайым жолуккан кезде ассаламу алейкум дейбиз. Башкача айтканда сизге Аллахтын тынчтыгын каалайм деген сөз. Сиздерге ассаламу алейкум. Менден эч жамандык келбейт. Мен сизге тынчтык каалайм деген сөз. Мусулмандар 5 вак намаз окуганда ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам менен чыгат. Мусулмандар Аллахдан сураган кезде Аллахумма антас салам ва минкас салам. Аллах тынчтык, сен тынчтыксың, сенден тынчтык. Бизди тынчтык бейишине киргиз деп бейиш сурайбыз. Ат-тахиятта отурган кезде да ассаламу алейна, тынчтык бизге болсун, салих бенделерге болсун, тынчтык каалайсың. Ошондон эгер сен ошо саламыңда тынчтык кааласаң, саламың чын болсо, ассаламу алейкум деп бирөөдүн артынан жазып бербе. Ассаламу алейкум деп бирөөдүн жерин басып алба. Ассаламу алейкум деп таразыдан алдаба. Ассаламу алейкум деп бирөөдүн буюмун урдап кетпе. Саламыңда чын мусулман болгон. Пайгамбарыбыз эң биринчи хутбасы аюханнас афшус салам. Эй инсандар, тынчтыкты жайгыла, саламды жайгыла деген ассаламу алейкум дегиле салам демес, ошо элге тынчтыкты жайгыла. Ва атаймут таам. Муктаждарга тамак бергиле. Эмне үчүн? Меккеден Мадинага көчүп келген бейбечерелер бар. Түштүктөн келди, биздин жерди жок. Колуңдан келеби, жардамыңды бер. Ал жыргагандан келген жок. Же паланчынан келди, тияктан көчүп келди. Атаймут таам. Меккеден келген мухажирлерге, ансарлар тамагыңарды берип жардам бергиле. Василул архам. Туган урук менен карым катташта болгула. Силу архам деген бүгүн менин тууганым, мен солтомун, солтолор менин тууганым, кыпчак менин кыпчактар тууганым жок. La ilahe illallah kelimesini көтөргөн ар бир мусулман сенин бир тууганың. Ал уйгурбу, татарбы, англичанбы? La ilahe illallah innamal mu'minuna ihwa. Албетте имандуулар бардыгы бир тууган. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah kelimesinin астына кирдиңби? Сен бир туугансың. Ошолор менен карым катташта болгон. Бири-бириңди сыйлагын. Василул архам. Васаллу биллейли ван насу ниям. Адамдар уктап жаткан кезде түндө тахажжуд намаз окугула. Тадхулул жанната биссалам. Жогоруда айткан нерсени аткарсаңар, тынчтык бейишине тынч киресиңер. Качан? Тынчтыкты жайсак, тамакты берсек, тууган урук менен карым катташта болсок, түнкү намаздарды окусак, анын сыйлыгы эмне экен? Аллах бейишке киргизет деди. Урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар эмне үчүн Мадинага келип биринчи аюханнас афшус салам. Эй инсандар, тынчтыкты жайгыла деди. Себеп пайгамбар келелек кезде Мадинада Аус Хазраж дайым бөлүнүп
bir-biri менен кан төгөт эле, арзыбаган нерсеге урушат эле. Пайгамбар айтмакчы, жетишет бөлүнүү. Түндүк түштүк деген маселе токтот. Жетишет бөлүнүү деген маселе бул. Тынчтыкты жай эми. Ватайму таам, мухажирлерге жардам бер деген сөз. Туган урук менен карым катнашта болгон Аус жана Хазрач. Урматтуу мусулман бир туган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Аусани халили саллаллаху алейхи вассалам, Жабраил мага келип осият кылды" дейт. Жабраилдин пайгамбарга болгон осияты сиз да кабыл алың. Жабраил алейхиссалам пайгамбарга келип осият кылды: "Ан асила рахими", туган урук менен карым катнашта болгон. Көңүл бир туган урук менен карым катнашта болуу. "Валау джафани", эгер тугандарым мага орой мамиледе болсо да. "Ва нақулал хаққа валау кана мурран", чындыкты айтууду Жабраил мага буйурду, эгер чындык калемпирден ачуу болсо да. Урматтуу мусулман бир туган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ал муслиму ман салима ал муслимуна мин лисани ва яди". Мусулман ким? Мусулмандын колудан, тилиден башкалар саламатта болсо, ошол мусулман дейт. "Вал муъмину", момун ким? "Ман аминан нас ала димаихим", башка адамдардын каны аман болсо, башка адамдардын малы мүлкү аман болсо, бирөөдүн малын, бирөөдүн намысын, бирөөдүн канын аман койгон адам бул момун дейт. Бул хадис имам Тирмизи риваят кылган. Урматтуу мусулман бир туган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ар-рахимуна ярхамухумур-рахман", мээримдүүлөргө мээримдүү болгон Аллах мээримдүүлүк кылат дейт. "Ирхаму ман фил ард ярхамукум ман фис сама", жердегилерге мээримдүү болгула, улуу Аллах силерге мээримдүү болот дейт. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана ма'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahim.